e devleskoro mir tu mencer pralalen penalen. Ko acaba video kakirala fi hari bashi I familia. So trebala te keren, o Roma, o Romnja, roditelja, čave, sar trebala to vol o odnos maškarlende. Primjer o Rom spreme I Romni, hem obratno. Ili o čave spreme o roditelja, hem obratno. Hem so odgovornosti silen. Adava kadika tari Biblija, kadika zajedno disave stihija, baš I sekuje tema. Te počmi na romensar, akana. Ako tu sian Rom, ko brako, so pišnela ki Biblija tuki, sar upatstvo. Sar te ponaši netud spremati Romni, ili so odgovornosti si tu, sar Rom. Te čiti na prvo jek bud važno stiho taro Efesjajna pančto glava. Kad čiti na poviše citati akatar, soske budva kirala baši Roma, hem Romnja, ama akana samo jek te čitina. Tedy ka so funkcije sile sar Rom, so odgovornosti sile. Kad ka Efesjajna pančto glava bišu trito stiho, pišne lagjar. Soske o Rom, tano šero Rom nakoro. Sar sojtano hemo Hristos, šero crkvakoro, hem ovtano spasiteli teloskoro. Znači, sova kirala kate prajlalen penalen. O Rom tano o šero Rom nakoro. Isto sar soj o Hristos o šero crkvakoro. Jakana, adavadna znači nela deka I sile pravo te komandinele Romnja samo leske to volfino, peske to godinel, na, nisar nane agjar, soske o Hristos nane agjar, crkvaja. Ov nane sebično, na koristi nelamen, samo peske to godinel, neli. Nego akava šero Rom nakoro, znači nela deka I sile odgovornost, baš I lake, te vodinel šukar. Te vodinel mangipaja. I sili odgovornost baš I familija, baš I celo familija. Znači, bari odgovornost I sile. Madaleski ovtrebela stalno te rodele devle, te rodel mudrost, te ovo stalno ko devleskoro lafi, ki molitva, te rodel pomoć ta rodevel ko saso kirala. Soske romalen, amen kolkori nasjem dostojna, ili mudra to vaš šero Rom nakoro. Sar sojtano o Isuse crkvaja, nasjem dostojna baš jadova. Ama, ako Sveti Duh pomoži nelamen, ako ovkjeralo buti amende, toga je šamen šaj, te izvršina, akaja odgovornost sprema devleskiri volja. Plus, I situt odgovornost te moli netud baš I ti Romni, hem baš o čave, hem I situt odgovornost te sika velen baš o devel. Hem to velenje šužo primeri isto agjar, jek verniko sar trebalo te živinen, te sika velen, ko delja sar trebalo te živinen. Nadeka tu mora sate džane, baš I Biblija, baš u Isus, ne mora sate džane, ama adava so džaneja, tu živineja adava, tu a čoveja ko adava, sika vela pe ko to životo, deka stvarno tu sijan verniko. Isto agjar, akavada magnum te vakirav prajlalen. Tu sian šero, ama adavad naznačinela deka tu mora sate kere, ko ker, deka tu mora sate odlučine. Tu men šaj but bukjate keren zajedno, Romnjaja. Ili oj poviše disave bukjate kerel. Naprimer, šaj ti Romni buti šukar baš I pare. But pazinela, but akuratno dikelo pare, Kirala budžeti primer, tu šaj nasjan bud šukar baš jasaki bukja. Mukla ojte Kirel, pa ako I si nešto šaj te pučel tu, da li šaj agjar, da li po šukara kavata kira. Isto ojda, šaj te zaradinel, ne mora samo tu te zaradine. Znači, olafi šero, znači nela deka I si tu odgovornost anglako devel. Te vodi neti familije šukar kozom šaj sprema devleskiri volja. Dobro, ja versuj si, baš u Roma. Spomningjum preska te vodi nel mangi paja. Te di kapanda soj si ko Efesjajna pančto glava. Efesjajna pančto glava
Бишу панчто хем бишов тото стихо те читина. Бишу панчто пишнела гяр. Ромален, манген тумаре ромнен. Сарсо хемо Христос замангла и църква, хем предангяпе колкори пес баши лаке. Яке на бишовто, агяр хемо Рома, та не должна те манген плеромнен сар пумаре теля. Кой мангела плеромня, мангела пепес. Значи, прайлален, со должности си амен. Те манга амаре ромнен сар пумаре теля. Амен trebalo te žrtvi namen, paši amare romnja, sprema i Biblija. Sar so kirjao Hristos paši i crkva. Znači, te dika lakeda soj pošukar. Nade koji komandinela tut, nego sar so o Isus žrtvingjape se crkvake, ako dikaje deki si nešto soj potrebno lake, romnake, ili si način te pomoži navla, meka dikav te kirafadava. Bez razlike da li paromangi, da li umorno si, da li mangavate džaf negde javerte. Ako i si šanca te kiraf, ka kiraf, neli? Morate di kaki situaciji, ode velika vodi nelamen. Ama mangavate va kiraf, to ova spremna te žrtvi namen. Isto sar so kirjao Isus. Panda jek citat jaka najsi, te čitina, ko Kolosjajna 3 glava, deše i na to stiho. Romalen, mangen tumare romnen, he maoven gruba sprema lende. Znači, prajdalen, te pazi na but sar kirea lafi romnen sar. Soski odevel di kjeladava, matova gruba, mate vikina, nego te kira lafi saro Isus, nadeke naštiva kiraja ako nešto na ne u redu. Šajko šukar način te vakira miromni, a kava na ne šukar, mora gyar te kira. Nego sekogaš mangi paja te kira lafi. Hem te džanen deka očave stalno dikena, hem šunena sar ponaši neetut te romnaja. Hem adava budka vlijanel kolengro životo. Ili šukari paske, ili bilači paske. Zavisi tu sar kireja lafi te romnaja. Dobro, posledno stiho, eromenge, tano 1 Petrovo 3 glava, tato stiho. Pišnela Agyar. Agyar hem tumenda, o Roma, živinen šukarte hajloventumen, tumare romnen sar poslabo čaro. Sika venolenge sajgija, soski olada ka nasledinen tari blagodat e životoskiri. Zade to ventumare molitve bizo prečka. Znači, prajlalen, te živina šukarte hajlovamen olen car. Znači, morate kira lafi, morate ovol tut redovno vremja te romnaja zajedno koga šajte kiren lafi, hem te molinentumen zajedno. A da vaj bud važno. Ne mora bud vreme, ama za da te hajloventumen mora komunikacija, neli? Mora molitva isto agjar. Interesno je, a kad te pišinela, deko ojtani poslabo čaro. Znači fizički ojtani poslabo, ama anglako devel ojdatani vredno isto sar o murša, ojda isto ka nasledinel večno životo, ako verujnelo ojda ko Isus, a da leske pišinela te sika vaolenge sajgija, amare romnengi. Morate vakirav deka ako je krom ponašinela grubo olaja, ili marelala, kuelala, ili vakirala bilače lafja bašilake, javerengi. A da va rom, kirala jek dzido, maškaro leste hemu devel. Neli pišnela kate deka trebala te sika va sajgija lake, zada amare molitve to ven bizo prečka. Ako nasijan šukar sprema ti romni, od devel šaj najte šunel te molitve, buti opasno adava prajladen, te pazi nakate. Dobro, a kana bud kergim lafi baši o Roma, a kate te dika soisi baši o Romnja, tira namen ko Efesjajna 5 glava. Kachiti na taro bišu 2 stiho, džiko bišu 4 stiho. Pišnela Agyar. O Romnja te pokorinen pes peromenge, sare gospodareske. Soski o Rom, tano šero e romnakoro. Sar soj tano hemo Hristos šero e crkvakoro.
хем овтано спасителие телоскоро. Хем сарсо и црква покоринела песи Христоски. Агјар товен хем оромња, ко са покорна пумарей роменги. Значи, и ромни требела те покоринел пес еромески. Палем кавакирав, на не дека ови о господари, о и слугинка, него ови саро Христос, требела товол саро Христос, ој сари црква. Ој требела исто те мангеле ероме, хем доброволно те покоринел пе лески. Те родел те сикавел леске мангипе, шукарипе, мате кире леске манипулација, нели? Исус сарсо е црква и сила страхопочит према ко Исус. Требела хем и ромни те сикавел почит, те сикавел адава страхопочит спрема ко Ром. Лакоро. Хари Потеле, ко Ефесијајна 5 глава, 3 стих, опишнела агјар, а и ромни те поштојнел плероме. Значи, пенален, прайлален, ој требела те поштојнеле, ероме, исто сарсо ов требела те сикавел лаке сајгија. Исто ојда те сикавел сајгија, хем те покоринел пелеске. Без разлика ака на савој, дали силе махане, дали грешинела ко нешто, со девлескири помош, ој требала те поштојнеле, хем те покоринел пе. Ако ту са ромни, осетинеја дека овна недостојна те сикавелеске сајгија. Шај мислинеја дека буд глупости кирала. Сепак, одевел ка поможинелту те киреја дава, хем шајте молинетут е девлеске одевел те променинеле, ов товол поштено мануш. Ти бути ака на наете вики нелеске. Натребела нисар те вакире лошно баши леске англако народо, него ти бути тани те опрости не. Те манге е девлескире силаја, хем те молинетут леске, хем одевел какирел бути, какирел промена. Ака нако прво Петрово те читина, 3 глава, прво хем 2 стихо. Агјар хем ту менда, о джувља, овен покорна ту маре роменги. Хем ако не саверома на покоринена пе словоске, те овен придобиме бизо лафја, е шукар понашајеа, тароленгире ромња, кога кадикен сари тумаро понашај, пердо сајгијаја, ки дар хем ки чистота. Интересно акава, ој требела добором тоа покорно, добором сајгијете сикавел, со чак ако Ром лакоро наверуинела ко Исус, сашто требела, овшај товол придобимо бизо лафија, баше Исусескро друмо, со ски дикела лакоро понашај. Давај бут интересно прајдален пенален. И ака на море нешто хари палем те ваки рафе роменге, ако ту са Ром мисли не дека ти ромни на покоринела пе туке, сашто требела, ко нешто, спрема и Библија, на не тут право или одговорност, те теринела силаја те кирела дава. Ти бути тани, те сикаве лаке мангипе, хем те молинетут паши лаке, одевел те променинела. Хем те ове спремно исто одевел те променинелто тут. Овнајте кирел бути само лате, најверојатно. Тут и да ка кирел бути. Шај ој полесно ка покоринел пе ако тусијан променимо, а да вада и си. Добро те проложи нако прво Петрово, 3 глава, јака на 3 хем 4 стихо, пишнела агјар, е ромненге вакирала. Тумаро до териба, те наовал авриалдан, ко плетиба обала, ко чиба злато, или ко урајба разна шеа, него Андреј, ко манушко срце, ко дотериба со напреперела, е кротко, хеме мирно духоја, сојтано баро вредност англодевел. Ака те пишнела баши лакоро дотериба, мате мислинел буд баши авриалдан, сади кјола, него сој важно, о манушко срце, о духо Андре, дека тани мирно хем кротко, дека мангеле девле, дека спремно тани те сикавел секаске шукарипе, хем те служинел,
a давай вредно англако девел. Значи пенален. На не бути само те шунеле роме. Това послушно авриалдан само. Шунеле коса, ама то срце ако на не шукар. Шай пример ако сиан холями. Нели кирја на два сова кирја, ама ту сиан Андре бут холями, намангеле, мисли не лошно баш илеске, са джабе. Джабе. Бути битно то срце, Андре. Ако джане дека то срце на не шукар спрема то ром, молим ту девле те промени нел то срце. Прајлален пенален акалабу кја авена таро дух свети. Оромња требела те моли ненпе, те родене девле секова дивете исполни нелен духоја. Те шајтовелен асавко мирно хем кротко духо. Хеме девлеске, хеме ромеске, хеме чавенге, хем сариненге. Исто амен, Рома, мора секој диве те рода помош таро дух свети ки молитва. Соски амен колку ли нашти това агјар са сом ангело девел са Ром. Аке на последно цитати сумагавате дека баши Ромња. Таноко Тит, дуито глава, штарто хем панчто стихо. Акате о Павле вакирала дека о попуре Ромња, требелате сикавен терне ромњен. Ама интересно со требелате сикавенлен. Те чити накате. За да те сикавен терне джувлен, те мангенлен пумаре ромен, хем пумаре чавен. Те овен го гјавера, чиста, шукар домакице, покорна пумаре роменге, за да мате хули нелпес девлескро слово. Значи, прајлален пенален бути важно о углед сој сила, англако народо. Шајте сика велпе нешто баше у Исус, баше амари вера, преку лакоро понашај, сој чисто, го гјавер, шукар домакица, пошто нела пероме. Исто агјар, кога ва стихо интересно и кога вакирала те манген пумаре ромен, хем пумаре чавен, ко гршко, нели ки оригинално чип, на неакава олафи агапе, со бутпути дикаја ки Библија, со значи нела девлескро мангипе, на неа да валафи, него акавај олафи филос, со значи нела јавер врста мангипе, акавај јек мангипе сој ситут спрема том најмангло амал, јек буд верно буд тато мангипе, мангето вео леа, мангете сика велески шукарипе хем сајгија, хем на неакава само јек дужност, морате мангавле, него сатаро срце мангеле, на не нешто дека морате киреакава, него мангеа, сатаро срце те сикаве мангипе маношески. А савко мангипе требелото вола спремако ромлакоро. Хем исто агјар спремако чаве. Акана, шајакате јек ромни, ка мислинел, ама манге буд пароакава, соски ови агјар керала, на не шукар. Ме бива керава, те роде помош таро девел, замолилне те детут, а савко мангипе, те керел промена кото брако. Месиум сведоко, миромнида сведоко, пенален, теко девел кер ја будбари промена аменде, ко мобрако, променингјама ман прво, хем после денгјаме ромнаке, а савко баро мангипе спрема манге. Најне секогаш агјар, ама одевел шајте кирел чудија, ко асавко брако, кај сој си проблемија. Акана, прајлален пенален доста киргем лафи баши у Рома, баши у Ромња, акана те кира хари лафи баши родителја. Со те кира, сар те кира, амен, кој сием родителја. Добро, веќе диклем таротит, нели деко одаја, требела те манген пумаре чавен. Това е нормално. И сипана дуј стихја, сумангавате те дика баши одада. Ко Ефесијајна шофто глава штарто стихо, пишне лагјар. А тумен тадален,
ма холян керен тумаре чавен, него воспитиненлен, сикае баја, хемо помени баја, таро господари. Со пишнелакате, мате холян керален, мате ова груба, превише строга, него те воспитинален, те керален цар лафи, пишнела сикае баја, хем опомени баја. Значи те водинален, хем лафен цар, хем таро амаро шукар примери. Мора амен о дада, на само те вакира дисаве лафија тари Библија, него хем те живина агјар, англако чаве, хем кога очаве на дикена. Соске очаве буд сигате шајте дикен, шајте осетинен, кога сием лицемерна. Хем буд сигате ка шудрон тари вера. Добро, панда јек цитати си, таро Колосјајна 3 глава, бишу јекто стихо. Дадален, ма задинен тумаре чавен, за да те на разочариненлен. Добро, исто акатеда, требелте воспитинален манги паја. Те наби страо девел сар кирело бути амен сар едевлес кричаве. Хем те дика аменда исто те кира. Значи манги паја, со трпение. Ама бут јасно те вакира ленге кога нешто на не уреду, кога нешто на джала. Значи мате мукален сате кирен со мангена. Значи хем ко лил изреки, исто агјари си, буд стихја, баши чаве, дека ола кога та не тикне, мора пазливо те воспитинален, мате мукален те кирен са со мангена, него те сикавален со требела, хем со натребела. Ако на те вакирав искрено прајлален пенален, ме би мангава повише упаство, ки Библија баш јака е тема. Ама на не, ме веруинава дека намерно кер јадава одевел, дека одевел на мангела те деламен буд правила, со скиов мангела амен са родителија те родале. Те рода мудрост баш и секово проблеми, секоја ситуација, баш и секово чаво. Со ски на не са јек правила секаске, него морате те рода водство таро девел увезе амаре чаве хемленгро воспитиба. Морате родале баш оса, прајлален пенален. Ако на те кира лафи, последно тема, баш и чаве. Хем опотерне, хем повозрасна чаве, со требел те кирен, со одговорности силен. Те почмина ко Ефесијајне 6 глава, таро прво джико 3 стихо. Пишне лагјар. Чавален, шунен тумаре даја, хем даде, због башио господари, со скиодовајтано право. Поштоин те даде, хем те даја. Одовајтано и прво заповед е ветувањеја. За да то волту ке шукар, хем за да те живине подугачко време, ки пув. Значи, прајлален пенален сој сјакате. Требелете шунален е даја, хем е даде. Надека ола саджанена, надека ола нагрешинена, ама због башио господари. Одевел денгјамен, а кале родителен сој сијамен, значи на не случајно со денгјален, аменге, хем морате шунален, поготово кога сијем потерне, добро, кога амен сијем попуре, хари мени не лепе адава однос, ама секогаш те поштојнален. Ко Колосјајна 3 глава, бишто стихо, пишне лагјар. Чавален, шунен тумаре родителен ко са, соске одовајтано угодно е господарески. Добро, прајлален пенален, соте кира кога и сиемен родителја ко берша. И си хари упатство, ко 1 Тимотеј 5 глава, 4 стихо, кај со пишнела баши удовице. Пишнела ѓар. Ако некоја удовица и сила чаве или унуќа, ола нека си клон прво те сикавен побожност ки пли фамилија. Хем те грижинелпе пле родителенге, сар ола со грижинге пе оленге, со скиодовајтано шукар, хем угодно англодевел. Значи, и сјамен
Odgovornost anglако девел те грижи намен е родителенге. Пишнела прво те сикавен побожност ки пли фамилија. Значи, англедерте джате проповеди те служи не јаверте, те сикаве то манги пес према ко девел, кере, те ракети фамилија, сасо трбела. Ко прво Тимоте, паншто глава, овтото стихо, пишнела гјар. Ако некој нагрижинела пес баши пленге, поготово баши окерут не, од кажингјапе тари вера, емтано побилачо тарокова кој наверујнела. Значи, прајладен пенаден бути јасно, морате грижи намен башамаре родителја, оде велка водин елемент ки секоја ситуација поточно сарте ке раадава, на не секоја ситуација исто, нели? Ама оде вели верно те деламен мудрост, хем те поможи неламен, хем те правело друмо, а мен те шајте грижина, те грижинамен баши ленге сашто трбела. Ака на ко крајо исипанда и јек стихо, исто таро Ефесијана паншто глава, со мангавате чити нафту менге, емакава стихо важинела секаске, ко секова време, без разлика дали роменге, ромненге, родителенге, чавенге, унуконге, било каске. Адава е паншто глава, бишу јекто стихо. Покоринен ту мен, јеке кеске, ки дар таро Христос. Значи, на само оромња, него сари не, трбелате покори на мен јеке кеске. Ма те мисли на само баши манге, те мисли на баши о јаверада, сој шукар ленгеда. Хем те кира адаваки дар таро Христос. Значи, због амаро сагие сој сиемен, страхопочит сој сиемен спрема ко Исус. Те сикава магипе соске и сиемен дар, хем поштој наја амаре спасителе. Прајдаден пенален одевел нека благослови нелтумен. Амин.